Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve temu teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbel alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen teteca'al hazna ize şitte sehlen. Ketken derste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın xabarından Peygamberlik kelgeni. Hem de davatını neçe bölümün ötkende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anı üstünden ketken derste söyleşkenek. O davat desek Allah'a çakırğana en birinci yaşırtın, ondan sonra açık, ondan sonra uruşla bolğanı, ondan sonra dünyaya jayılgan satda da çakırıp emdanga karşı söylgeli ve uruş etilgeni. O 4 etapını söyleşkenekte alanı birincisini başlağanbız жаңыз. Ол да нет desek taşa çakırğanı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na Allah'a hem de İslam'a taşa çakırğanı 3 yıl barğan et dep aytkan ketken derse. 3 yılını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a taşa çakırğanda adamlara bildirmegeli. Bildirgen de kimge bildirgende, kimge ışanı ise hem de bunun sözün kim dışına çıkarıp bilese Allah'a Allah'ını çakırğan deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra 3 yıl ötkenden sonra bulanı sanları 220'dan atlaganda, her kişinde düşürüğünde endi alıp qarasaң 3 yılın içinde 220 adam degen o alay köpte türlü bo'lib qarasaң da 3 yılın içinde 220 degen alay köpte türlü ama cahiliyadan beri İslamga aylangаны az dep aytышат türlü. Nek desең har adamla keskin işlere gerek bolgan. Nek desең har zatın türlendirge gerek bolgan da inanganın da düşüngenin de, körgen zatlarında, ol ata babalardan kelgen meclisuluqun zatın barında koyup, haqnan ve yüreğine kirip İslam'a kabul etken, ol da az dep aytышат türlü. O sebepten 220'ga kelgende sallara Allah Teala bu 220 sanına köp türlü taşa bergen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu 220 sanına köp zat aytadı. Anısının içinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadı, kim deydi? 220 gününü Allah'a ihlas etse, ihlas degeni Allah için de bir işke kesince araştırıp 220 gününü ol işini etse deydi, yüreğinden deydi, akılmallık çaçılıp tiline kellik diye bal aytadı. Söyleşken saatte da akılmallıkla, imanla söyleşirgen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadı. O sebepten bu 220 degen zatta bir köp taşa zatlar barlar. Söylüşün Peygamberimiz Aleyhisselam'a da Peygamberlik kaçan keledi? 220 yıl bolganda, 40 yıldan atlagan közünde, 40 yılga kirgen közünde o saatte kelgen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Peygamberlik. Sonra bayda bulana salları 220'dan atlaganda deydi. Allahu Teala ent bayda İbn Hişam'ны sözlerini keltireyik. Kimdi İbn Hişam? İbn Hişam İbn İshaq'ın soxtalarından bir kavim aytqanlar İbn İshaq'ın kestinden alğandı. Bilimdeyle bir kavim aytqanlar İbn İshaq'ны soxtasından soxtası dep aytqanlar. İbn İshaq da kimdi? Rahmetullahi aleyhi. Ol en birinci tarixçi, en birinci dep nege aytıldı? Kitabı Büyüngederi saklangan. Büyüngederi kitabı saklangan. Tuğana 80. yıl Hicriyada, avuşqanda 151. yıl ya da 150. yıl dep aytılат. Abu Hanifa bir yıl tuğup bir yıl avuşqaldı ikisi. Allah'ın rahmeti ikisine de olsun. Emisi bir yerde sıralgılar. Hatta İbn İshaq sağlı yaşağın Medina'da yaşağındı, Abu Hanifa da sağlı yaşağın Bagdad'da yaşağın. Ama Bagdad'dan Allah halay buyurğanda Medina'dan köçüp geldi Muhammed İbn İshaq. Köçürgen ekkeldi, köçüp ketmegendi, köçürgen ekkeldi. Bilimini bir kavim alimli anlamağılıklar için, deyik söz için. O sebepten İbn Hişam aytadı. İbn Hişam İbn İshaq'na tarihin o sirat Magazi Resulullah ya da Sirat Resulullah de vallahi kitabı var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uruşları ya da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın xabarlar degen o kitapны kengleştirgen eken. İbn Hişam Allah'tan razı olsun. Ol aytadı ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من النساء والرجال حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به
İslam deydi, kişilere tüşürula kirip baralaydı İslam'a, köpten köp bolup baraladıydı. Sonra Mekke'de deydi, İslam'ın kaparı cayılgan etti. İslam dep bir din çıkkandı, Müslümanlar bir millet ol dinge kirip baradı dep Allah'ı kapar cayılgan etti. فأمر الله رسوله أن يصدع بما جاء من الحق. Allah Teala o közüde deydi, buyruk verir kereçisine, o senge düşken hakını endi açıkla deydi. As-sada degen, fasda degen, açıkla degen mağlı. Açık et bunu dep alaytad. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günde der, taş et durgandı. O taşanda ne üçün etken, ketken desi, kesekini söyleşken ekesiz deyse de, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne korkup, ne kızbaylık etmegende, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam taşa çakırganı, Müslümanlığa ülgü köyskendi. Karusuz zamanınızda bulay kımıldara gerek sizge de dep. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam taşa etmegeni boğu yedi. O saatte Müslümanlar ne kıyın közülerinde de taşa terge jara erkillikleri bolluk tület. Aytırga, açık aytırga gerek bolluğu öyle. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da sünneti de ülgüsü de olu bolat. Ama 3 yıl ötkenden sonra sallarda 2 yılman atlay tebregende Allah Teala aytada Allah Teala buyurgan etetteydi. Açıkla dep bunu. An yubadiyen nasa bi emrihi ve an yed'u ileyhi. Adamlara deydi açıklasın işin cumuşun Allah'tan kelgen cumuşun. Hem de deydi anga çakırsın deydi. Açıklama kalmayın çakırgan da tersi deydi adamlarını barısında. Kim baresi de Mekke'de seni tanıgan tanımagan müşrikte tüldük ne türlüdü inanamdı inanmayımdı tınlayımdı tınlamayımdı barısında deydi çakırga gerekse de Allah Teala aytad. Ve kana beynema akhfa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amrahu ve istatara bihi ila an amarahu Allah bi izharihi dini 3 sinin min bi'satihi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deydi. İşin caşetin başlaganla Allahu Teala açıkla degen zamandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik düşkenden zamandan beri açıkla degende deri 3 yıl bolat dep İbn Hişam'dan aytad. Summa qala Allahu lehu sallallahu Teala aytad deydi. Fasta bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin. Senge buyurulgan zatını açıkla deydi. Müşrikleden de bir canına tur dep aytad deydi. A'rid degeni Allah'a karşı süyel degendi. Şirke karşı süyel dep Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aytadı. Toyuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alında ulu cumuş vardı. İnne sanulqi aleyke kavlen thaqila degen. Allah Teala bir ayette biz senge deydi ağır söz berik biz degen. Allah Teala ağır söz verirlik senge. Kur'an ağır sözdü deydi. O sözünü költürgen davurdu, jettirgen davur boluktu. Allah Teala bildirgen ekken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na alında tınç gülle saklamagan. Sonra aytadı fasta bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin. Senge Allah bergen buyruknu açıkla deydi. Müşrikleden de bir canına tur deydi. İnna kafeynakel mustehzi'in. O senge hiliket kelleni deydi. Biz tiyarık bizde balaytad. Kara, senge karşı var kalan dep aytmaydı. Senge hiliket kelleni deydi. Müşrikler en birinci neden başladı Allah? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hiliket ergizde geldi. Senge deydi, karusuladan başka kişi koşulmaydı. Bizde en uçuzlarımız koşuladı senge. Seni ona em karusulatınlayla dep balay hiliket ergizde geldi deydi. Ama Allah Teala aytada İnna kafeynaka el mustehzi'in. Senge deydi hiliket geleni biz saklarık. Seni andan dep Allah Teala aytad. Sonra ikinci ayette kara ne deyip baydı Allah Teala ve anzir aşiretekel akrabin ve ahfid cenaheke limen ittabake minel mu'minin. Buyruklar birbirinizden kelip başlayla. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emcuklarından başla deydi Allah Teala. Çünkü birinci ayette ne deydi? Açıkla deydi. İkinci ayette ne deydi? Emcuğundan başla deydi. Emcuğlarından başla deyip alaytad. Hem de seninle birgeyle Allah'a kanatını cay deydi. Aytırgan alanı atıp koyma deydi. Alanı sakla deydi, cakla deydi. Allah'a can avurut deydi Allah Teala. Müslümanını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanlarına öğretedi. Sünnetinde adam iman boğan saatinde ne de din temada boğan saatinde adam o tögereğinde cıyılan adamına en bek yazgısına adam o boğa gerekti. Atadan anadan ise bek yazgısına gerekti. İmam cemaatın cemaat. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Allah Teala ne dedi? Vahfid cenaheke liman ittabake minel mu'minin. O seninizden beri müminlerin deydi. Allah'a kanatını cay deydi. Allah'a can avurut deydi. Allah için kaygır deydi. Allah için Allah'tan tilek dile deydi. Allah'ını cakla deydi. Allah Teala'nı keleçisi kolundan ne kelgen ise en birinci tilekleri bula. Ondan sonra da bilek gücü bula, ne canı bula, tili bula, sözü bula, ne bula caklayalgan ise de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cöngörlerin caklagan ekkendi. Sonra ne dedi? Sen karususa da, sen
былай тур мен оңға барып күрешейім деп алай зат болмаған пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам заманда. Саатта қалайла сөз үшін Аллах кесіп сөйтсін оңырағын көргенлейіне дүнияны ұтып адамларының қарысуылан баштарын атлап алай кетейікті сөз үшін. Рысқысы болғаны көргенлейіне иман туан болта ес ташлатты кетті қалды. İmamның қылығы түлді бұл жамағат. Имамның қылығы Аллахның сөзін кесіні зына сөйге адамға жеттірген, емді Аллаға жана ұртқан. Кече тұрған саатыңда намазыңда Аллаға тілек тілеген. Құллығыңда Аллах үшін деп тілек тілегенің. Тағат үшінде Аллах үшін тілек тілегенің. Қолынан келсе болушыға көшкенің. Бұл не затты Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сүннетінен де. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кесінің қолында жұқ болмағанды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қолында келгенді барысында сахабалыға үлешірге күрешкен. Sonra айтады: "Ухайна идин бада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бит-танфизи амри раббихи." Аллах Таала Алла айтқан күннен башлап Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам о күннен башлап дейді Аллах Тааланың сөзін Аллах Таала бұйырған бұйрыққа бойсынып дейді сөзін тындырған етеді. Фастажаба лиқаули таала Аллах Тааланың айтқан сөзіне фастал бима туъмар дегені сеңе бұйырылғаны ашықла жахилледен де бір жаннат бол деген саатта Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Сафаға шығады дейді. Сафа Маруаға барғанла барсыда Алла айтса Аллах Таала талай кере қайтарып бар тұрнасын Аллах кесіп берсін барызға да. Сафа Маруа алайда хажда екісінің арасында жүрген кесек бөлігінде шапқанда Аллай бір жерді Кәбаның қатында. Сол Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Сафаға шығады. Не шығады Сафаға? Сафаға не үшін шыққалы? О саатта бір қуғын келдік болса Сафаны башына шығып миллет қуғынны білдірген еккелді. Қуғын келе тұрады деп қаркімге қышырып, sonra кестерін көре hazırlagan ekkeldi Mekke'çiler. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkarttı deydi Safa'ga. Çıkarttı. Sonra aytadı. Ya Bani Adi. Ey Bani Adi deydi. Hadis'ta içtema'u. Adi'ni üzügücü yılgız bir de balaytadı. فَجَعَلَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ يُرْسِلْ رَسُولًا لِيَنْظُرْ. Ey Bani Adi. Adi üzük bir keligiz dese o kesip aralmağında deydi keleçini igen deydi ara. Анда тыңлап не дегенім бұңа келтіріші деп ал айтады. Sonra айтады, ма хуа, фақалан набию саласам арайтум лам. Sonra айтады, бұллай миллет, үзіклені атларын айтқан етеді. Құрейште шыған үзіклені. Sonra барын шақырған етеді, алайға дейді. Нек жиылғалла? Нек десең, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өтірікші болса кіші жиылық төледі. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан ар дері кіші өтірге айтқан теп ештіме келді. Адамға қиянат еткен теп та ештіме келді. Адамның алдаған еткенде, адамның хақын алғанда, адамды өтірік сөйлешкенде, адамның сатқан еткенде, қайдам теріс işleткенде балай заттарын білмейлі. Аты әмин болған. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны адамның ішінде шанырға тынышлы. Sonra сатта айталла, ма хуа. Не болған тынышлық та былай сұралла Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның ақылына қара осатта қалай сөйлеше білген. Аллахың саламанға болсын, бұл har bir бізге үлгіт жамағат. Ташын таш құрғанша сөйлешмейін салам. Har zatın kesin ornunda, aytқан сатында адамны жик-жигіне дері, жүрегіне дері өтер шалай сөйлешкен Аллахың саламанға болсын. Алла айтады, фақалан набию саллаллаху алейхи ва саллам. Sonra жиылғаларында ет миллет бар жиылғалар бір қуғын келеді деп сағаштар алайды. Sonra Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады. Араайтум лау ахбартукум анна хейлан билвади туриду ан тағира алейкум акунтум мусаддиқия. Қалай сағашты істейді? Атылла дейді бұл құлақнар жаннан. Sizge çabıp kuğun eterge hazır bolup turalla desem inanık mı gizmenge de balay tatsallallahu aleyhi ve sellem. Allah aytsam deydi inanık mı gizdeydi. Sonra aytalla qalu ma cerrabna aleyke kaziba. Senin biz aldap eşitmegemiz deydi. Manası ne de inanlık ekleydi. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'na aldap eşitmegedi. Peygamberimiz aleyhissalam qalay salat sözün qara. Adam söz bergende sonra sözüne iyi bolga kerekti da. Soyunla Kureyşledi o saatte sözün buzgan ana ona çırt tınlanmagan o saatte. Söz berip anı buzganга o saatte ana ona tınlanmagan. Айтырға Kureyşlerin tamadaları keslerinin sıylarını saklar için aytқан sözüne iyi bolga kerek bolga. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da o hallarını bilgen eкен. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam keskin candan keledi. Boş boşuna söyleşmeydi. Ar candan kulaklar candan kuğun keledi desem inanık mı gizleydi? Бұлан жауаплары не болады? Инанырға болуға екені, мазға болуға деп айтмайды да. Біз сен алдап ештімегенбіз дейді. То есть Пайғамбарымыз алейхиссалам hazırlagan етеді сөзді. Алдап ештімегенбіз дейді, біз сен дейді. Sonra Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады. Қала фа инне назирун лакум бейне ядей азабин шадид. Мен сізге дейді, еске дүйчі болып келгенме,
juuqlaşıp kelgen açık azaptın üstünden de bala aytadi. Men eskertken etemesке deydi. Okuğunu kelgen adam kalay eskertiyse, men de eske deydi, azap kelligen eskertken etemede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadi. Al aytganda har kim bir açık apar saklap turala, keserinde dünya savaşlarına göre ahirattan açık azapta ne bolga boldu cemaat. Ömürlük cehennemden açı ne bolga boldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tereninden aytadi bulaga. Sonra eşkende Abu Lahab kimdi cemaat? Abu Lahab atasının karnaşıdı. Atasını öge karnaşı. Toyist atası bir tişurudan tuğandı. Abu Lahab da başka tişurudan tuğandı. Ataları bir de ikisinde. Sonra zaten aytadı tabban leke sairel yevm. Kurup kalgın sen deydi. Bunun için çakırgansın sen bizim de balaytad. Kurup ketkin sen deydi. Tabban degen suğun degen mağanat. Suup kalgın sen deydi. Bunun için mi çakırgan deydi. Biz Allah bir kıynap, Allah bir almanda cıyıp ayga deydi. Bunu eskertirgemiz de sen bizge de balaytad. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah aytganda Allah da Kur'an'da düşüret deydi. Tabbet yada abi lehebin ve tab. Kurgan deydi. Abu Lahab'ın kolları kurgandı deydi Allah Teala. Ma agna anhu maluhu ve ma kesab. Ana cıygan rızısı da baylığı da deydi. Ana hayır berikli deydi. Sayasla naranda teleheb bar düşergi deydi. Açı azapha kirrikti deydi. Ve mraatuhu hammaletel hatab. Anık übüşeste deydi. Ana otun taşıuçu bolup deydi. Kıyamet ol cehennemde kүйген zatta otun taşkalların biri bolup deydi. Ot taşkallardan fi cidiha hablum min masad. Boyunda da deydi masattan bir cip tağılıp durdu. Ot jangan cibi bolup tişurun boyunda da balaytad. O sözünü aytganda bana kıyamatlar turады. Men erim Allah aytgandı, bu aytgandı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na başını ezip koyayım dep taştan alıp kelген. O tişur ulu taştan alıp kelip men bunu başını ezemem satlaydı dep Allah aytalla. Ondan sonra summa nazal Rasul fastacaba li kavlihi Teala. Sonra aydan düşötte deydi. Allah Teala bayda kıyatını düşötte birincisi açıkla deydi, ikincisi üyünden başla deyip alaytad. Sonra üyünden başladı. Bi anna cemi' min havlihi cemi' zawihi ve ahlu karabatihi ve aşiretihi. Fekala ya bani Ka'b. Sonra düşötte deydi de kalgalla çaçılgalla juuqlar kalgan alayda. Har kim ol müşrikle Abu Lahabça qaragalla bar ketip kalgalla sıtlagan bulup. Bunun için mi çakırdın? Bizim zamanımızda, nemizinde, işimizde bölüp, bunun için mi çakırdın deyip ketip kalgalla. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cihatta deydi alaytad. Ya bani Ka'b ibn Lu'ay. Ey Ka'b Lu'ay'in jaşı üzük deydi. Anqidu anfusakum minan nar. Kesinizin deydi cehennemden saklağız deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka savaşı yoktu. Sırt vurdular mı, vurmadılar mı? Tınladılar mı, tınlamadılar mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam es bilmeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aytgan es bilgen zat. Ne zattı? Allah'ın aytgan men tındırdım mı? O sen tındırmadın mı? Oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıynagan zat, kaygırtkan zat oldu canınız. Ansı birevilen senge şarıldı da, çulandı da, aytganına tınladı da, tınlamadı da degen ol bari Allah'ın kolunda. Leysa aleyke hudahum deydi Allah Teala. Allah sen kolunga tülde alan tüzelikleri deydi. Allah kimini süsan tüzetet de balaytad. Sen işin aytırgadı deydi. Leste aleyhim fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir deydi. Eskert deydi. Sen işin eskertüçüdü. Sen alanı başçılar tülse deydi. Başlarında vlastilin tülse Allah'a de balaytad. Sen işin eskertkendi. Cürekler bir buruk Allah Teala kesidi. Anaytad. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seni oyun etmeyip bayda. Yoktu. Alay bolsa, ablay bolsa degen yoktu. Bani Ka'b deydi. Satıp alığız kesigini saklağız cehennemden de balaytad. Ondan sonra aytadı. Bani Murra. İbn Ka'b. Ey Murra deydi. Ka'b'nın üzügü. Anqidu anfusakum minan nar. Kesigini deydi cehennemden saklağız deydi. Ya Bani Abdüşşams. Ey Abdüşşams'ın üzügü deydi. Anqidu anfusakum minan nar. Kesigini deydi cehennemden saklağız deydi. Ya Bani Abdümanaf. Ey Abdümanaf'ın üzügü deydi. Anqidu anfusakum minan nar. Kesigini deydi cehennemden saklağız de balaytad. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Bani Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib'ni üzügü deydi. Kimlerle Abdülmuttalib'nin üzügü? Atasının kardeşleri. Alan işlerinde kim vardı? Abu Lahab, Abu Talib. Hani kibik kalgallah. Ayta da anqidu anfusakum minan nar. Kesigin deydi cehennemden satıp alığız deydi. Ahırında ne deydi? Ya Fatima. Ey Fatima deydi. Kızına aytadı. Allah Teala buyurmakta üzüğünden başla deyin. Ya Fatima deydi. Anqidi nefseki min Allah. Fe inni la emliku lekum min Allahi şey'en. Kesigin satıp al Allah'tan deydi. Kesini kutkar deydi cehennemden.
мен дейді Аллахтың алдында сізге жоғалталық тілме дейді. Аллах ашуланса, мен жоғалталық тілме деп Алла айтады. Ғайра анна лакум рахиман сааблуха бибалаха. Саабуллуха бибалаха. Жаңыз айт, арабызда жуықлығыз бар дейді. Қолымнан қалдай бір келсе, алдай бір жуықлық тұтарқма деп Алла айтады. Қара ислам неге үйретеді жамағат. Абу Лахаб сыртын бұрып кеткенде да мен сенбенде сөйлешмеймін деп айтмайды. Арабызда жуықлық бар дейді. Жуықпыз деген. Қолымнан қалдай бір келейс, алдай бір жуықлықны тұтарқма деп Алла айтады. وكان رد الفعل من قريش أمام جمهور دعوة أن أدبروا عنه وتنكروا لدعوته معتذرين بأنهم لا يستطيعون أن يتركوا الدين الذي ورثوه عن آبائهم وأصبح من تقاليد حياتهم. أما deydi Kureyşlerin olayda kabul etken az adam buldu deydi. Bardaydı Muhammed deydi gereksiz atlan söyleşi beylənsin. Sen aytqanın ızından biz barıq tülbüz deydi. Bizim ata babamızdan kelgen adetlerimiz var. Dinimiz var, kulluk ettirgan zatlarımız vardı. O sen çakırgan zat deydi, bizge bu hoş kelmeydi deydi o. Cüregi biz almaydıdan deydi. Biz türlerini alıp kılbüz deydi. Ve tabi babadan ne kelgen ise biz ana eter, biz de balaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kesizlegeni bu taklitten, adetleden, cahili adetleden koparığız deydi bana. Bundan kopmasa bu Allah'a inanık türlü. O taşlığa kulluk etken zattan, o idallığa kulluk etkenden, o zatlardan, o külturadan beri çıkmasala deydi. Beri çıkmasala Allah'ın birliğine inanıp türlü. Allah'ın birliğine inanır şunu gerekti. O zattan kurtarılga gerekse. Bir cürekte şirk de iman da bolgan madar yoktu. Anaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keskin söyleşte de bana o zattan beri çıkarığız deydi. Sonra bula birinci ayrı söyleşeldi. Koy Muhammed boş etip aylanasa. Koy ne etip aylanasa. Tükürge gelse tükür teyik kaydam. Avruğanın birisi kara tayık. Ne etip aylan Allah'ın. Zaten bu Peygamberimiz Aleyhisselam'a ayıp etildi. So Allah Teala Kur'an'da şöyle وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ Allah'a aytılsa deydi, kelligiz, tınlağız deydi Allah aytqanğa, hem de Allah düşürgenge, hem de Peygamber'a deydi, kelligiz deydi. Allah aytat deydi. قَالُوا Soğablan cevapları alay bulat deydi. Hasbuna ma vecetna aleyhi abaana. Bizge jeterikti deydi. Atalarımızdan ne kelgeni sol deydi. Toyist bizge ol jeterikti deydi. Hasbuna ma vecetna aleyhi abauna. Allah da ne aytadı? Avelev kana abauhum la ya'lamuna şey'en ve la yehtedun. Alan deydi ataları cuk bilgelleden tülmelle deydi. Cuk bilmegelle tülmelle ataları deydi. Adamlarını tüz yolga salmagalladan tülmelle deydi. Tüzlükni angamagalla tülmelle atalar deydi. Toşt bayda joktu neme, kompromis joktu. Siz atalarınızdan aytdınız deseniz, atalarınız kim bolganын Allah Taala açıklagan aytadi. Atalarınız neni keltirgen sizge? Taşlığa kulluk ettirgendi. Kız tusa bedişke sanap canı salay bastırgan ekkendi. Havle üyle kuragalla, karula karusulana şagalla, keserin taşlagaçlığa kulluk etip aç bolgan bolsa, bir gırcından ötmekten idal etip aç bolgan bolsa idan aşağın. Allah zatlarda akılga kelmegen zatlar. So Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytkan etedi. Allah Taala düşürgen ayatda. Siz deydi, kelligizde baytılgan zatda Allah düşürgenge, emde Peygamberga ayttılar deydi, bizge jeterikti deydi. Atalarımızdan kelgen zat. Aytadı, atalarınızdan ne kelgen sizne? Evelev kana abahum la ya'lemuna şey'en ve la yehtedun. Allah atalar deydi, çok anlamaydı, hem de düz yolunda bilmeydi de bal aytadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerini mi aytdı bulağa? O günden başlandı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cavuluk. Eşittiniz mi atalarınızga ne degen? Eşittiniz mi ata babanızga ne degen? Görüyorum sizin inanışlarınızga ne deydi bu? Sizden kelgen adetliğe kalay baradı karşı. Ne telli? Emotsiyalarla. Adamlarını emotsiyalarga çıkararlar. Cemaat hak berdi, emotsiya başkadı. Bireyleriyle söyleşken zaten emotsiyalarla söyleşeyiz, onun значит hakkını söyleşedi. Artısa zaten bek çayılganda, bilimsiz adam kışırık sıyt öterik de minbarlığa çıkarttığında meterik de ama noldu. Çoktu çoğu. So kışırıp durgan, bilmeyin bulmağı zaten kışırıp durganlar andan fayda yoktu. Emotsiya bir gün vardı, tamla boşaldı. Adamın yüreğine kirgen zaten, o kalay kirgen soğuk halda turup durat. Sonra cavuluklar başlanat deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Teala bu İbn Hişam'ın haparını ayttık da. Bu kelgen haparlarını
açıklayan etebіз енді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам kesin қалай жүрген бұл халға келген сатында. Айтады: "Ал-ибар вал-изат, ва хия هذا المقطع من سيرته عليه الصلاة والسلام دلالات ثلاثة نجملها في ما يلي." Bu keseginde deydi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin Allah'a çakırganda 3 zatını aytalık deydi. 3 geciyalık deydi. 3 etabı boğan deydi bunu. Birincisi deydi, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sada'a bid-davati ila'l İslam fi Qurayşin ve âmetil Arab فأجاءهم بما لم يكونوا يتوقعوا أو يألفون. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bularını dinge çakırganda o barın jiyip neye boğanda kesçe bir sabıtiye boğanda ol. Adamlar jiyılıp kayğıga jallar çıkıp turgan. Nek desең, Qurayşке o satта Persте келip sügörlerin ötüp ketkelde, kalgan milletlerin de bir kalmaydı, ala Indiyan zattan da ötüp ketkeler boğanda deydi. Alayda kelip. Nek desең, ol periodda en güçlü, ulluq güçlü ala Persle, Rimle, hem de Indiya janı boğan cemaat. En güçlü ala sanılalı o satта. Sonra Allah'dan bir zat kelip kayğıga keledi dep korkup turganlarına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bula saklamagan zatını aytadi. Bula saklamagan zat mesela kıyılık keledi deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah kıyınan ağız deydi. Allah kıyınan degen bularını sıylarını düşürgen sanaganda ol. Bizim bu bir jiyip boş zatın bizge nege aytdı degen. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu aytkan saatında o halını kögüstedi Allah Teala. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bula birlikte işleme geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir zatını aytkanda bular da başka zata çakırgalar. Sonra o Luther miydi, nemesi bir vastakovet vardı, Немец'te bir köp zat yazgan. Keste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aman zatla. Maksat da ruskoязычный Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünden aman zatlan жазап turgalar. O dininden, historiyasından, Kur'an'dan ötürük zatlarını kurap keser çamağına berip ötürük zatlarını söyleşip turgalar. Köbüsü ol aftarga tыңlayla. Ol Немец'ke. Atın ismini unutturam, nemesi vardı. Господство арабов деп kitabı vardı. Ana orusçası var mı? Karasında görürüz Allah ise. Господство арабов degende anda o akıllı Allah bir katışkan adam, jawluğu ba İslam'a. Ne deydi? Peygamber deydi, bu din çıkarganı bula deydi, bu dini bula deydi, kes kuragan din bula deydi, Araplarını birleştirip deydi. Araplarını birleştirip bu Persiski, Римский, индийский влияниедан çıkargız degen Arabska полуостровын deydi. Adam anlay bir bile turgallayına, anlay turgallay. Endi okumagalay söyleşmekte uzatılana. İş etip adamlarını kimden başlar boyunaydı? Müslümanlarını, karangılıkları var, kaparlar bulmaganı var. Söz için. Alava ne deydi? Muhammed deydi, Araplarını влиянияларын күчлөтөр için kuragan bu zatın degeni. Dayıp etmegizden birinci Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı vargan Araplar bu Allah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabban laka ve sairel yevm degen atasının kardeşi boğan. Ne to что союзда boğan Peygamberimiz Aleyhisselam'a. En birinci kargagan da atasının kardeşi kargagan. Mekke'den kimle çıkargalar? Rim'den mi çıkargalar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Ne de Pers'ten mi çıkargalar? Ne de kalgan krallarını çıkargalar? Kureyş'le çıkargalar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den. Adamların kimlerini ciltkelli? Pers'ten mi ciltkelli? Kureyş'lerini ciltkelli? O sebepten bu aytkan sözleri bir kavim adamın kokları tınlagan etet bunga. Ama kertte ol Araplıkta Arapça. Arabizasya. İslam Arap dil baylamı çok yoktu cemaat. İslam Arap adetleri zatha baylargız değilse İslam'ını o adam acaşkan etet. Aynı zamanda saat kelsek Allah ise erkinlik söyleşip saat Allah ise dersine at gözlerinde. Sonra bunun bu sözlerinde mağana yoktu. Toys Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çakırgan saatte Araplarını sıyla terk edip tül. Allah Teala dinince yargı dep. Allah Teala'nın sözün Arabına da, Arap olmağına da, barısına da. Allah Teala'nın kelechisi Cibril Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz Aleyhisselam'a aytkanda ne deydi? Ey Muhammed deydi, men Cibril mi deydi? Sen de adamlığa kelechisi degen, Araplığa mı degen? Adamlığa deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hadisinde ne deydi? Peygamberler her kim menge deri, kesine, ümmetine, milletine düşkent deydi. Men dedi, savlay ümmetini barsana, savlay milletliğe düşkönmede, bu aytat sallallahu aleyhi ve sellem. Men deydi, savlay milletliğe barsana düşkönmede. Allah'ın salamanı olsun. Kuru milletliğe deydi, demeydi, adamla cinge düşkönmede. Adamlarını da, cillerini de Peygamberleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oldu. Sonra kesin hadisinde aytat, Allah'ın salamanı olsun. La fadla beynel arabi ve la acemi illa bit takva. Joktu deydi, hayırlık, aşkılık, Araplı ve Arap olmayan arasında Жаңыңыз Allah'tan korkmaklık bolmasa degen. Adam birbirinden aşkı bolğanı, жаңыңыз Allah'tan korkan başkı болады деп
Ana aytat Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra ikincisi manası ne bu? Kana minel mümkün en la ya'murallahu rasulahu bi inzari aşiretihi ve zavi qurbahu hassatan. İktifaen bi umumi emrihil ahir bi umumi emrihil ahir ve huve kavluhu fasta bima tu'mar. Burada Allah-u Teala dinini açık ettiğinden sonra bunda kesin mudrasi var cemaat. Bunu es bölüğü gerek biz bullay momentlegi. Allah-u Teala aytkan edette dinini açık et deydi Allah-u Teala. Buyruk verir. Söz için menge bugün Allah buyruk verse bar Muhammed ne da Albert ne da kaydam bar da Müslüman bolmayan yerini içinde kalayga Allah kesi buyurgan yerge de toyist Müslümana düşmanlık bolgan yerine bar cengiz kesin süel de alayda Allah'ını yoluna çakır dese barga gerek bizde bir söz için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden de bek inangan duzatga. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam turganı bula o gün ona milletin jiyip men sizge peygamberme degen. Men sizni esketken eteme kele turgan aşağı zatman degende. Alana emotsiyalar nemeleri ulu es bilmeydi. İkincisi Allah Teala buyruğu ne deydi? Kesinlikle üyünden başla degen. En birinci وَاَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ deydi. وَهْوِ liman tabi'aka minel mu'minin. Sen deydi, eskert deydi, emcuklarına deydi birincisi. Sonra deydi, ızından Müslümanlığa da deydi, Allah'a inanan Müslümanlığa kanat caydip alaydı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bayda es bölge gerek boğan zat. Alınday 8'de ise Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Cibril Aleyhissalatu vesselam Varakatı bin Nevfel'ga Peygamberimiz Aleyhisselam tübegenden sonra ol da Musa'ya kelgen sen ol Cibril de baytkandan sonra Cibril Aleyhisselam kelmey kalar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Kelmeydi. Ne? Peygamberimiz Aleyhisselam kesin hazırlar için. Kesin hazırlap o kelgen zatqa taza ışanıp o kelgen zatını kabul etir için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kelgen zatını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asır köp izlegenden kesti Allah'ta olan alında teslik ettim koydum deyip kesine asır kıyınalgandan başın kayadan atargız degen deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ondan sonra o kesin peygamberçe как личность, peygamber личностьça kesin anlagandan sonra kesin de Allah'ın berigen buyruğunu kabul edip anı ceyara hazır bolgandan sonra Allah Teala bu buyruklarını berip başlaydı. Bu buyruklarını bergende Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya Allah Teala bunu bermegeleyin de bundan jumuşak bolsa etallığın bu ne tallık tülemin dep bir söz bolgan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala ne buyruk bergense bir kere nek dep sormagan Allah Teala. Soru aklına gelmeydi. Ne dese turup etken eken. Allah'ın salamına olsun. Anı koy esen Allah Teala'nın bergen buyruklarından bir zatına türtülüp kalgan bolsa yaşamında Allah'ın Teala'nın keleçisi o buyruklar tutulgen satta deydi. Dünyada bir zatta tura tursa da deydi. Dünyanın bardı unutup o buyrukla kirgen. Anı ülgülerinden biri übiçeleri kaparday kallay. Peygamber Aleyhissalatu vesselam deydi. Bizim başam detayı duynagan detayı deydi. Namazın zamanı kelgeni bolsa deydi ki annana la na'rifuhu ve la ya'rifuna. Namaz zamanı kelse deydi. Biz an tanımagan çol da bizim tanımagan çalay bulaydı. Kapta bu çüşoy adamça. Oynayıp olay namaz zavac etki turt gitti kaldı. Allah'tan buyruğun zamanı kelgen eken. Allah Teala'nın keleçisi alay karagan. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kesin o 6 ayın içinde ya da bir rivayette 3 yıl dep baratta saklap durganda Allah Teala'nın keleçisi kesin alay bir begitken eken. Ama kesip begenden sonra Allah Teala buyruğunu bergende çırt artına turmagan Allah Teala'nın salamı anga olsun. Bu bizge ülgü nege boladı cemaat. Saatte söyleşkelde köple de. Artık size bu internet çıkalı. Kim nesnek neçüşten söyleşildi. Sen söyleşilge jarayımdı, oğuz'a jaramayımdı, söyleşilge tınçlı mısa, oğuz'a tınçlı tülmüse, bilimin var mıydı, yok mudu, başkası yoktu. Saatte ne vardı? Hayıp vardı. Ne vardı? Patpişikle varla. Ne vardı? Oldu sağışlar söz için. Biz canından Allah saklasın buna şirkül hafidir gibi oldu. Ne desen o blok vardır adamlar, o bloktan demeyi kararttı Allah. Etkeni şimdi Allah'ta olan razılığını tabam ama o ise patpiş kendimine ne vardı ama es bölümü degende kıyılık vardı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam en birinci kesme körüşken. Kesibla. Söyleşken sözün kesetkendi Allah salamana olsun. Peygamber Aleyhissalatu vesselam kesetmegelliği başka zatın bir ölüngü öğretmegen. Sahabalada Ibn Masud ne deydi? Bizim zamanımızda alayet deydi. Biz onun hayatını öğreneyik de deydi. Onun hayat başlayenden sonra endigi onun hayatını teyik degen.
10 ayatını öğreneyik de deydi. 10 ayat başlagenden sonra endigi 10 ayatını ala öğreneyik deydi. Biz neçe ayatını öğrengenmiz cemaat? Kuru tafsirinde de neçe surani aldık da 30'dan artık 40'tan artık surani alıp turabız da söz için. Alın içinde yüzlöp ayatlarını ötkenmiz. Alın içinde neçe asıp işlegenmiz? Biz de sorganbız mı kesi bizge söz için? Sormamız ne deseng sağış etmeybiz ona. Biz neçe biz aytkan kesin köyüsken ay bolup kalgan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadisinde aytadi. Bir ölen deydi bilimini algan saatında. Bilimini alıysa kesin köyüstürge dep. Ne da akıllı karusulaba davlaşır için, ne da alimlerden bir hırtqa urur için dep etiyse deydi, fa ilannar degen. O adam cehennemge degen sallallahu. O adam premo cehennemge bakta bolaydı. Ne deseng alınan algan inneti tüzünnet bulmaydı. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'ta Kur'an'da da düşüretdi ayatını. Bir kavimle bay etmeyen zatlarını söyleşip başlavalarında Allah Teala söyleşip gen zatız beşe geldi nesin barabızında. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın zamanında alay bu anda Allah Teala ne deydi? Ya eyyühellezine amanu. Ey Allah iyiden Allah deydi. La taqulu lima taf'al. Lima taquluna ma la taf'alun. Ne gaytasdı ki siz etmeyen zatlarını deydi. Ey Allah iyiden Allah deydi. Qara qalay atmosferada yaşadılar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında sahabalada satta qallaydı. Satta kişinin akılında yoktu. Din qayır baradı, ne boladı? Qarzat bay orası aytqala sama tokandı. İyi bolsa alhamdülillah, aman bolsa da ne men ne talıqma. Kıyamet günü Allah'tan aldı da men ne talıqma dep ne aytalsa. Allah Teala ne deydi? Ya eyyuhellezine amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi en taqulu ma la taf'alun. Allah'ın açığı ulu bolgan deydi sizge. Siz deydi etmeyen zatlarınız ba söyleşkeniz üçün deydi. Kesiz işlemeyen zatlarınızın söyleşkeniz üçün deydi. Allah'ına çoğu ulu bolgan tiskede balaytad. O sebepten adam etmeyen zatlar söyleşse ya da et almaysa da kollarını ip koymağalay, işleri köşse onları kirmeydi Allah ise. İşleri köşüp kesip köşüp durgan Allah ise ol arı kirmeydi. Ama kesi cukka çaramağalayına cukta etmegeli. Ey cemaat alay etigiz, ey cemaat bay etigiz. Men Allah'ı analımı tanıyayım. Hatları gerekli. Adam İslamski institut boşansatta zaşitası tütün içkenini vredi devalay zaşitası. Turat'ta tütün içkenini Allah'ı haramdı, tütün içken bulay haramdı, Allah'ı zararı vardı, medisinski canından, psikologический canından, şeriat canından, ol canından, bu canından, bu canından kaparlaydı da. Soydan çıkalay sigaretası candırıp çıkayım dedi. Sonra senin ne fayda var seni tütünün üstüne zararını kaparını aytkanыңda, anı üstüne kaparını keltirgeningde kalan zat. Sen keskandan tiyalmayısın. Ne da vraçlığa da aytamaz. Söz için vraçlığa aytalar tütün içken haram nemedi, vreyt dedi de kesişken ededi. Arak içken vreyt dedi de kesişken ededi. То есть kesi söyleşken naukaga kesi inanmaydı. Oldu. Biz de kesimiz söyleşken dinge kesimiz inanmasak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bir canına tayganga sanılgan edip. Satta köple kesip köşmeyen adamla milletin akıl üretir gezegen. Kesi uzak bolup duran zatını milletin çakırgan edip. O sebepten cemaat uzatlığa biz esbörü gerek biz ne deseng Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Teala dinni cayarını alıpla ne zatların üstünde öttürgenin anılar gerek biz. Ol yolunu barsak bizni kolumuzda da Allah Teala dinni caygan etekti. Ol yolunu barmasak bari orada tepçilep duruptu. En birincisi ne kesin bekürüş deydi. Ondan sonra cuğukların da deydi. Adam cuğukları var. Ömrü atasına namaz et demeye geldi. Ketip kalan adamlar varlar. Anasına namaz et demeye geldi. Egeçini çakırma kalay. Karnaşını çakırma kalay. Bu imam milletin alında söyleyen adam. O sizge aytırıqını üyüne, cuğuna aytmay söyleyese onu imamçılığı imam tüldü cema. Men sizge aytkanını, sabiyle aytmağın esem, men sizge aytkanından hayır yoktu. Sizge öğretkenini, men üydeyi öğretmeyen esem, sizge öğretkeninin hayır yoktu. Sizge öğretkenini, men qaydam cuğuklağa aytmağın esem, men sizbe söyleşirge tınçlı adam tülmeyanı sünnetılma. Jaramay söyleşirge Allah adamga. Birinci kesi etip, қалғанын жуықлаға айтып, андан ары тышына шығарын алып, жуықларға көшмесе, o adam tüldü. Saat dalağa söz için atası namaz etmeydi, anası namaz etmeydi. Sonra başlaydı, namaz etmegen Allah'ydı, namaz etmegen bullaydı deyip cemaattan laqışıp. Ne etmeyse atan, ne etmeyse, cenab atmayımsa sen Allah'a. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytqalay, "Anqidu anfusakum minan nar." Kesizin cehennemden saqlağız deyip. Ne etmeydi? Ne çaqınmaydı, ne tartmaydı. O menge tыңлар оңамайды. O айтқаның алайды, ama aytırğa izlep söz için
Sen kim bolsa da bireulен bar ataňa, ne da anaňa çakır da bir kel, an çakırıp gelseň men seňe milyon rubley beripme. Prosta kelip bayda bir işçi getege gerekli. Tokalayda sen ataň da anaň da bolsa kerek salayda. İşini sen etme, sen ete sala prosta sen katında tursula dese, milyon rubley bereme dese, cemaat çakırıtmaydı atasınasın. Şapkallah çakır. Al kellikte de türlü sözler de tabıp, açık kisek zaman turup uzaylar barayık, nemeteyik, baza tokalay hayır boldu deyip. Namazlar kisek zamanı şoy. Ertenen gelir 24 saatini kim namaz etip baraytaz menge? Ertenen gelir namazın en köp zaman alı ise yarım saat alır. 24 saat sutkada yarım saatini Allah'a burga üretebilmeysek minus bizdet cemaat. Bir çok aysa men etiňler gonamayt. Eştirgez degeniň alay bolat, anç tыңlamayt. Eştirgez degenimiz alay bolat da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eştirgez dese, anç eştirgez degek alay bolluk tulet. Bu sebepten cemaat biz ete almay turgan zatlarыбызdan kesip küreşip, alına küreşmesek, barmasak, anam zat hayır bolmayt. Alına barmağımızdan nan bolat. Kımıldanmağımızda alına barmağımızda bolat. Söşüm ayda har jumada aytып turabız da söz üçün. Har adam birine ögerigizin alızda kelgiz. Har adam birine ögerigizin alızda kelgiz. Soraya har kim kesibizge neçe kere alıp kelgemiz nögerleribizden. Ketken jumada ayttık. Nögeriň dam joktu söz üçün. Teňimiz dam joktu bizne. Oramağa çıksan kuru teň de kuru nöger dalayt da. Zaň sen ol teňleriňe nögerleriňe can awurtganyňdan ne köre bolady. Kel baraýak bir şura şaýak dese ki baryksa. Kel bir aylan kelek dese baryk. Kel köz açaýak dese baralla. Kel tawga çykyp kelek barady. Kel bir namaz eteyik dep aýtmaýt. То есть dünyada sıyın kölün algaz deyt, ama ahiratda seni bir jol goýup, ana bir jol gelýär satda ne betpe körnükçe senaňa. Ömürlükke jahanimge süýrep bargan satda adamny mülükle adam keskesinde ne saçdyk tosatda. Ey men muňa bir esketgem, men bir aňlatgym, men bular bogy tosatda dep suqlandyk da adam söz üçün. O sebepten Allah Taala kesip bolsun, akıllarыбызды düzeltirge cemaat. Biz malay su kesip bargança alayt turabız. Boşlamaybız, demetmeybiz, köşmeybiz. Boşlap turabız harzatını boş-boşuna. Kes-kes alına bolluğun saklaybiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam etergesi kes-kesine Peygamberimiz Aleyhisselam ettirgette, kes alına bolup bolsa. Peygamberimiz Aleyhisselam sözleşkendi, açkan detkendi, kıstalgan detkendi, sürülgen detkendi, urulgan detkendi, tüyülgen detkendi, kan da tüyülgen. Allah'ın en sügen kulu. En sügen kulu. Allah Teala'nı bu zatına göre. Kes Allah'ın kelişe Allah'ın salamana bolsun aytatta, meninçe bir peygamber incilmegen deydi sallallahu. Menişe deydi, bir peygamber incilmegen deydi. Hatta kufurna jayar üçün, neme, gavurlukun jayar üçün, qalların da, jalların da, küçlerin de, qaruların da bir zatına yamayla cemaat. Bizden musulmanda koy tersanlardı. Koy alay boluktu, koy bulay boluktu dep, juk da bolmagallay. Juk bolmalı, alına pregrada alan salıp kesine, saat buzundan çörükle, bunga alay terkle, bunga alay terkle. Mania, преследование, mania bir zatla bolup söçük. Aylam turabız cemaat. Joktu bir zatda alay, bir korku da joktu, çuklu da joktu. Allah'ın joluna çakırgız deyinge, tıyğış çoktu. Sonra üçüncünde ne boladı? Milletini çakırgan deydi. O thalisan فهي مسؤولية العالم عن حيه أو بلدته ومسؤولية الحاكم عن دولته وقومه وكل منهما ينوبان في ذلك منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. O üçüncüde ne deydi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adamlarını çakırıp, üydegilerin tögeregini sötkenden sonra o bir şey ümmet köşken. Araplar var. Arapların sonra Medine'ye köşkende Medine var. Medine'den sonra Pers'e jayılgan. Pers'ten sonra Şam'a jayılgan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam katında Rimli de bolgandy, Çuutlu da bolgandy, Persli de bolgandy. Bogan bar milletle kirgende Allah Taala şahatlyk edip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a "İza jaa nasrullahi vel fath ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika vestagfir innehu kana tawwaba." Allah Taala'nın küçü de bolşula kelgen satda sen körseyt adamlar dinge gruppalaba kirgen deyt. Fasabbih bihamdi rabbika. Anıba deydi sen tasbih et Allah'a maqtav salıp deydi. Emdi Allah'tan geçmekte innehu kana tawwaba. Allah Taala deydi tawbalan kabul etken deydi. Sen alamatsa, sen negise, sen aşkısa, endi niye süygeninge, endi har jumuşna tındırdın demeydi de Allah'tan deydi beri qayt deydi. Tasbih deydi, keçmeklikte tile, emdi tawbaga qayt deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bizge de var o sana. O sebepten anızdan kelgen manada biri üçüncüsü ne boladı?
عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه أن يأسروا أنفسهم للتقاليد الموروثة عن آبائهم وأجدادهم دون التفكر منهم في مدى صلاحيته وفساده. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la en kıyın türtülgen zatlarından biri Araplarını adetleri bu cemaat. Araplarda kelgen adetli. Ol adetlerden keterguna mağalları. Obla çınıkkan adetlerden tayarguna mağalları. Allah'ta olan keleçisi çakırgan zatta keligiz Allah'ım da keleçisine sizni bay eterik zatqa deydi. Bir жерде айтады. Sizni yaşatırık zatqa deydi. Sizni algı eterik zatqa. Keligiz deген zatта bizge жетерик аталарыбыздан көргенде бұл айтпалы. Allah'ta айтқан sizin аталарыңыз шұқтанғамаған deydi. Қараңғылап ол аталарыңыз deydi. Не оқи білмеген, не жаза білмеген deydi. Не иманнан, не бір заттан хабар болмаған. Adetlerinize қараңыз дейді, не байланасыз. Неге ұшайсыз adetleriniz дейді. Ташлала құллық өтіп, қыз сәби туғалай, аны өлтіріп, қайдам күшлі қаруланы ашап, аны кебек, неге ұшайсыз adetleriniz дейді. То есть, din cemaat, hatta bizim dinimizge türtülgen vızaflada biri İslam dinine традициялар чакөйстеле, исламские традиции, традиционный ислам. Зат деген бұла барыса динни оярға құралған атқалы жамаат. Жоқты исламда традиция. Исламны кесінде традиция деп мағана жоқты. Исламда бұйрық барды, бойсунган барды. Исламда ақылың ішлеген барды, ақылың үстізген барды. Емді түзін сайлаған, емді терсін сайлаған. Ал қызын жаны саулай, бастырған сатта түз етеме деп барған олайға. Atan adam bay kengenten men bunu etmesem, meni ayıp eterikle degen. Amаңлаған екен терс ете тұрған. Адам сәбиін жаны сауға, жаңы туған сәбиіні, жаны сауға жүңгірді ішін атып бастырған адам. Адамды түз адамын ақылы озатын, түзге санарық мы сөз? Не ол адетліге байланған адам. Адетлі дейбіз да, сөз үшін динне адет чәке өскен. Бұл қар иге адетін үстін айтылмайды жамағат, мұны дөген лағыз. Динне адетлі чәке өскен. Аталарымыздан келгенде, бұл болуқты терс ет түсірсе да, atalarımızdan kelgende. Biz anga tınlara gerek bizde geldi. Abla söz için. Müşriklerine, adetlerine kelgen zat adamlara kıyılık salgandan başka bilgilik vermegen. Söz Indiya qarab ola turgan zatda. Adetlerinden adam ölse küydürgen eteldi. Adetlerinden adam ölse bir kavim nemelerinde kuşluğa şatallar söz için. Bir kavimde itlege, şaharda qarasan it adam ayaqına avuzdan qabab alıp barır söz için. Bir kavimler tellede ol bir sular vardı. Ölükler arat allay. Ölüklerinde cuğunu baylanat. Alan etlerinden o suyun içinde deydi. Kirip cuğunsan alayda bir sveşenli bir zatla varla deydi da kuralaydan infeksiya tabi mingleba adam mülgün eteldi. Anlay turadı, mıyısa anlay turadan ters etkenin. Alay bu ata babadan bay kelgen de biz bu eteye kerek biz degen en kıyın şeytandan uzatın salat adamga. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o reska söyleşingen daha önce boğanda cengil kobar çalan biri uzattan. Beri kopmasala bağa iman kerek türlü. Aytkan ediyat atalarız babalarız bu etkendi. Kaparlar bulmağandı. Deydi. Ama har adetke de tersin bağın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Har adetke de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ters varmağın. Ol adetlede adamga kelişken, adamga hayır bergen zat, adamını amallıktan tıygan zat var ise Peygamberimiz Aleyhisselam kollarını cayğantanga. Hoş geldin degen. Allah da o Kur'an'da ayta وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ deydi de söz. Urf degeni adetlige aytılmadı, iki adetlige. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? Utitu liutammima makarimel ahlak. Men deydi, iki adetlerini tolturuğa kelgenme deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da köp türlü cahiliyan zamanında kelgen iki kılıkla Kur'an'da da eskerilgen etildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliyadan kelgen köp kılıklarını sünnetinde saklanan ekkendi. Ama Allah'ın birligine ya da akılını açarga, akılını japtırgan zatla, akılın beşletmegen zatla, közünü japtırgan ya senge zaran salgan zatla böylesele Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam koyuğuz deget bana. Taşkanya kulluk ötese deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Atamalaya kulluk etken tanış öteme deydi. Bizge de bunu sorup görüşerler cemaat bizge. Исламские традиции, исламская культура, исламское наследие, традиционный ислам зат деген жамаат. Бұл исламны жауларын сөзді бұл. Исламда жоқты традиционный ислам деген понятие. Исламда традиция деген понятие жоқты. Исламда бұйрық барды, аңа бойсуңған барды. Исламда сәңе заран салан бар есе, тияға керексе кесіңгеннен, сена дедіңде келейсе да. Исламда хайыр берген зат бар, сәне тері керексе. Бұды.
Ama İslamны традициялар бурсак, соотта бу айталы, жаулык дейді исламның традициясынданды. Это исламская традиция, платки. Қайдан бері болғанды традиция, платки. Платки Аллах Тағаладан бұйрықты жаулык. Фадрибу бихумурихин аля жуюбихин дейді. Алан башлардан жаулыкларын қысыла, өшілеріне жапсыла дейді Аллах Тағала. Bizne türlü kulluklarımızı adetке бұрып барған, ақыр заманны жуықлаштырған затлардан бiri oldu. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не дейді? Қиямат күн жуықлашқан сатты дейді. Адамла намаз қылықла не қылғаларын бірлік түрлі дейді. Tavaf eterikle ne getkенлерін бірлік түрлі дейді. Құлық eterikle ne getken бірлік түрлі дейді. Sorgun eterle ne getес dese, atalarımız eteyit de biz de temiz дейді. Atalarımız eteyit de biz de temiz дейді. Əziz ibn Abdüssalam, Allah'ın razılığına olsun, kitabını alında itqan edib. Allahu Teala Kur'an'da deydi, ya eyyuhellezine amanu. Ne de ya eyyuhan nas deb aytqan saatda qulağınızı giygiz degen, talayga degen. İgitinglağız degen, talayda deydi. Allah Teala ya eyyuhellezine amanu deb aytdıysa, ne de ya eyyuhan nas deb aytdıysa qulağını giy deydi. Nekte sen anızından deydi, senge ne hayır kellikti, ne de bir zarardan kesin tiydi balay taktı deydi. Anızına ne bir hayır kellikti, ne de bir zarardan kesin tiydi balay aytırıptı Allah Teala. Аңа көрі Allah Teala қалай тейсіңе гес бөлігіз дейді. Осы өтім сатта бізге күрешкен затлама. Сатта әрөнемелі бада, мы должны сохранять исламские традиции. Мы должны ценить исламские традиции. Біз исламское наследие должно быть сохранено зат деген барысы бұл жамағат бомба замедленно действует. Мы должны сохранять ислам. Мы должны сохранять исламское жорықланы. Алай сөйлешет мұсылманлы. Исламские традиции деп сөйлешінмейді. Традицияға бұрсала исламские бұйрықланы, о сатта традицияны түрлендірген тынш болады, исламның жорықларын түрлендірген несі. Аңладық та бұлайын сөз үшін. Бұңа бегес бөлігі керекпіз. Даже біздің миллетімізде де даже бар есе, adetlerimiz köp, iki adetlerimiz var da milletine. Bizden adetlerimiz İslam dinine karşı var adet var ise o bizge adet türlü cemaat. Bizden adetlerimizde sağlığa karşı var adetler var ise o bizge adet türlü. Bizden adetlerimizde bizge zaran salgan zat var ise o bizge adet bulmaydı. Adetlerini adamla kurgan etkelle, adamla koşkan etelle, koratkan etelle. O sebepten milletimiz Allah'a şükür iki adetle bak kelgen. İki çınarıp kelgen millette, iki zatların koyarga jaramaydı. Sattağıla netelle koyuğuz barında değil ha, söz için. Особенно bu жаш адамға хабар болмаған. Не динден, не адеттен хабар болмаған. Алда бір передача ала берілі. Аланы сіз де біле болсын, evet. Din бұла адет деп. Не динден хабарлары жоқ сөйлешкен затта тыңлаған сатыңда, не адеттен хабары жоқ. Адам динден де хабарың болмағалай, адеттен де хабарың болмағалай. Нені сөйлешер кездесен? Адетле ол бізде келген этикет дейік бір түрлі айтайықта сөз үшін. Ұлыны сен көрген, түшір васы берген, сабине чынықтырған дінде барымды ол? Барды. Біздің адетте бармады? Барды. О сатты қойарға жарамайды. Абыла не тілі? Дінде ала айтады, қой ол ескі адетле, ол неме жұққа жараман адетле деп, жараған затланы, қартлыға сый берген, қартланы сыйларын көрген, жол қойғаның, оң жанынан сөйлгенің, аланы сөздерін бөлмегенің, тепсіде отырған затта кесін қала жүркен, бары дінден келген затлы жамағат. Біздің миллетте көп затларыбыз dinle birge kelgen zatlar Allah айтса. Alan bilmeyen sebeple ne dinden xabarı yoktu, ne adetten xabarı olmayan adam adetlerini koyarga kerekti dedi. Alan da koydurdu, ama birge dinde getirdi. Ettedi xabar kelgeldiğini jip çıktı edeke yağma nek sekir baylanat bilemiz de geldi. Jip çıktın жүрүшүн көргенсіз de, bay tavukun жүрүшü vardı, nemenin жүрүшü vardı, kögürçünün жүрүшü vardı. Jip çıktı edeke yağma sekirtme gelinat degende. Qarğanı жүрүшүн жаратып, аны эниклер кездеген де дейді, анықын да алмағанда кесін кендесінде қоймаған дейді. Екісінің арасында бір қалып кеткен. Саттағы да алайды сөз үшін. Діннен сөз сөзге діннен хабары жоқты. Дінде бұлайды, қойырға керекті, бұланы етті хабарлар болмағалы еткелі зат деген, алан қойдырған ба бірге дінне қойдырықты. Ол себептен байда әдетлі деп айтылған сатта заран салған әдеттің үстіне айтылады. Пайғамбар алейхиссалам заманда әдетлері заран салған не еді? Ташла құлы өткен. Ақылын işletmegeni. Peygamber Aleyhisselam'a bir öğlen kelgeni dedi. Қалай bir Allah'a kul ötüseydi Peygamber Aleyhisselam. Aytat deydi.
Bir kökte deydi, жетісі de жерде деген. Құл өткен. Сол Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ақылына қара, Алланың саламаты болсын. Айтады, сеңе бір жарысу жетсе қайсынан тілейсе деген. Сен сатта 8-де құл өтіп тұрады да бұл. Сеңе жарысу жетсе қайсынан тілейсе деген. Көктегеннен деген. Сеңе дейді бір саулық іздесең қайсынан тілейсе деген. Көктегеннен деген. Сен бір сәби іздесең кімнен тілейсе? Көктегеннен. Жаудан сақтарға іздесең кімнен тілейсе? Көктегеннен дейді. Табарын көктеген білесе жердегіден қойды олтыр дейсіз бұлан дейді. Пайғамбар алейхиссалату. Тілеріңнен тілерге сен сол бұлан нең тұтып байланса дейді. То есть ақылын іштетмеген да. Ибраһим алейхиссалату вассалам заманында да айтқан айтады да. Қойғыз деп тұрғалай да. Ой, бізден былай келген деп қадалып тұрғалай. Осы атта барғанда умыр-чумыр еткен деген бұған шашқанда бұғана идоллар. Біріне тамадан бойына балтаны таққатта кеткен. Сол кергелі кім еткен біздің Аллахларымызға бай адамна қалай тіл қалай болады. Сенің құлы өтіп тұрғанына кім шашқан? Мен Аллахым деп кім? Адам толы ақылы адам қалай сөйлешеді? Небен құрмаған? Алла затланы. Қара шайтан қайыр жиған планы. Sonra Guzoba'ga kergeli, kayığa kergeli. Ne için? Ata-babadan bay kelgen de biz alayı biz degen. Problema mında cemaat. Müslümanlar da alayı terli. Namaz ne kılas? Ata-babalar iken de hiç edemedi. Peygamber Aleyhisselam aytadi. Tağır zaman çok olsayı bulup degen. Rufi'al Kur'an deydi. Ondan sonra Kur'an alınıktı deydi sizden deydi. Kur'an alınıktı, ahir zaman jetek degen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da tavafı ne getkenden ama satagara satat nemege jetkelle bu internet telefonla jayılganda İnan çöreğin kıynalan etedi. Kebana sıyın düşürüp baralı. Keban tüyürüne var. Selfie. Yön kurma sen dünyanın 2000 kilometrini gelip selfie yeter. Çünkü kendine salaya yön kurma. Tavafı ne geçen etkeden kayım sen? Peygamber Aleyhisselam tavafı ne getkendi bileyim sen? Anna ne fayda vardı bileyim sen? Alayda duala kalay kabul boğan kaparın var. Alayda bir etken namazının köplüğü 100.000 namaz çalanı bileyim sen? Etmeydi. Safa Marva'da nek jürüydü. Anı faydası neydi? Çoktu. Kelen biksek bay, anda Arap'ta kum tuzda bir kvadratsikılla badem bile bazat aylan bir kelek. Bundan baran da putешествие var adam. Algın Karaçay'da nemede her kim termilip kebanı bir körür etti. Termilip durğala, termilip neme. Canları ba termil geldi. O termil duran can keban körse kalay kirgen bolur ke cemaat. Söt öyle hadi iki neme tügerinde. Tradisiya barabız dinle cemaat. Din tradisiya bolsa o zattat kurruğu. O zatta aytады. Peygamber İbrahim aleyhissalatu vesselam жиғанла. Bunun üstünden İbrahim aytайды. O kortkan boru Allah'larımızın deydi. То есть plan божестволарын çaçıp atan adam. Sonra kelele sen mi etkense deydi. İbrahim aytады. Oy ullar etken deydi alan deydi. İnanmayısayız soruz deydi. Tüy akıllarına kül et lan deme. Adam ne zihni? Siz ne ulluğuz etken deydi. Ulluğu edal çaçkan görüm deydi. Ol saldı boyunda baltası var deydi. Bana onu çaçıp atan deydi. Varsın deydi. İnanmayız benim sözüme deydi. Sor ozan deydi. Sor iman. Din ol akıllı cemaat. Din ol cürekti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam akıl basıyor da bu. Açılığız berdeydi. Niye etmeyle nasıl? Niye kulluk ötesi deydi? 360 idalını alıp gelip kebanın içine salıp birine kulluk ötüp birin tüyüşüp biri Allah miyik dedi, biri Uzza miyik dedi, biri alay dedi, biri bulay dedi. Birileri var bartırgala. O sebepten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bayda müşriklerinin şirklerinin kobargana, şirk adetlerinin kobarganda sattı sallallahu aleyhi ve sellem. Bizning de hatta uyan turgan közlerimiz o halda bo'la kerakdi. Dinni atang-anang dedi namaz etkende sen namaz et deb öğreterge kerakdi. Namazning ma'nosi bulaydi. Namazga qulluq etken satda mabulay etilinadi. Namazga qulluq etken satda mabulay savobulay bo'ladi deb alay öğretiladi. İmam Gazali rahmetullahi alayhi yazgan etadi. Men deydi musulmonlik panaslestu bo'lganman deydi. Panaslestu musulmon bo'ladi Alloh aytsa. Siz üçün men sabiy tutsam benge ol avtomatik men musulmon bo'lganim uchun sabiyim da musulmonga sanaladi. Zaten bir kavmimiz vallahi aytalla. Sen şahadat etkenmisin başka? Şahadat etmeysen canından şahadat erkeksin deydi. Kapıda var der bu kafir bolup turgança. Bir kavma canından şahadat ettirdiler demek. Köp işken bu kaparlan. Sen şahadat kaç etkense. Ne de bir kavm. Men cahiliye zamanda. Qara qalay bir Allah hazretine. Men cahiliye zamanda layt baylam. Kapıda o kafir bolup turgança der. Da? Ata musulmon bo'lgandan tugan sabiy avtomatически musulmon bo'ladi cemaat. Imam Gazali aytadi, men avtomatически panaslestu musulmon bo'lganqa deydi.
Мен жашауымы панасесу барға іздемеймін дейді. Білге іздегенме дейді. Мұсылман исламы түзді, христиан исламы түзді, оғысы иудаизмі түзді деп қараған екен. Үшінде үйреніп шыққан екен. Андан sonra үйреніп бошағаннан sonra исламның түзгеніне инанып жаңғыдан мұсылманлай болған ма дейді. Шағатлық етмегенді жаңғыдан кесім мұсылманлай санаған ма деп. Алайда, то есть панасесту келген, құралай келген разы болмайын, тағы да кесі тентеп күрешкен екен. Алай айтады. Осы себептен байда иннаху дину лези жаа литтахлисил ақл мин бараин тақалид. Дин келген сатты дейді, ақылны тазаларға келген дейді, терс әдеттерден дейді. Терс әдеттерден тазаларға келген дейді. Кама раайна фи аулал хутуати даъвати лати қама биха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның бірінші аттамларынан көреміз аны. Бұларға дейді, қойғыз, ташла құллық өткеніңіз деп Алла айтқан. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бір Аллаға құллық өтіңіз деген. Қойғыз бұланы, бұла сізге заран салдықла, сізге бұладан қайыр жоқты дейді. Bir kere mınalına kaparında aytkan ekte, bir Araplы жолға шыққан сатта біргесіне идалына жүрген. Бұд мені сақлаған деп алайт болған. Кесі қол баштаған. Идал мені сақлаған бұд деп алып айланған қолында. Сол жолда бара тұрғалайына қалайса да қапчүгінен түшіп, идал жолда түшіп кеткен. Сол келген дүйіне келетті Меккеде қараса, қапчүгі тұрады, идал жоқты. Қиямат қопқан бұны, ой, Аллахым тас еткен ме деген. Сөзге сен Аллахым тас еткен ме дейді. Соразын айланғанда түйенде мұқыт қара, өлім қара чаптырып барады. Ол келген жолын іздеп. Іздей бап қараса, идал жерде жығылып, аның башына түлкі керетіп кеткен. Сөйді айда ақыл ашылады бұл адамына. Тұва дейді, қарайды. Чотқарып қара дейді. İlah deydi. Allah ilah bolam degen. Yabun ala ra'sihi sa'labu. Başına tülkü kiretip ketken ilah bolam da Allah degen. Saç dedi. Bu beni saklamayana şöyle dedi. Başın tülkün kirine saklayamadı. La hayra fi ilahin lezi yabul ala ra'sihi sa'labu dedi. Çoktu hayır ol Allah'ta dedi. Ol ilahta dedi. Başına tülkü kireteyse degen. O günden sonra koyup oturgan nemene. То есть алай адамға болғалла баштары ашылған, ақыллары ашылған, жүректері ашылған, қой бол тұрғалла болғалла. Bir қауымға христиан болға көш, bir қауымға башқа. Ama Пайғамбар алейхиссалату вассалам келгенде en birinci дейді Алланың әдетлерінен башланған дейді. Әдетлерінен, аман әдетлерінен. Ол бұзық әдетлерінен, сәбилені өлтірген, қалған затлардан Алладан тыйған екен. Сатта Индияда ол ислам келген болса болдық ма, ол қылын мұқла сөз үшін сатта. Инекні сыйғыз мекте болсын кесені инек бар затла тітілі Алла сен сақласы үшін. Инектің бастырғаларын көргеніміз, қалай бастырғалға? Не? Аны үшіне салған омақлықла, мұскусла, немелі, солайда жылау сейтіні көрсең, үйін құрмаған ине көлгенді. Ине көлгенді. Алла бір башларын шайтан ева қатыштырып, о шіркте болса, иблис хиликет етеді, ama издиват істеді. Ла агуяннахум ажмаин дегенде, илля айбадан лака минхумул мухлисин. Мен бұлан барын құртыма. Иғуа не де? Иғуа башын қатыштырып ма дейді. Башлары қатышыр. Не кен аңғамайды тұқылы дейді. Инек кереде башалар барып башларын сағала құйрығынан деме. Аны башына еткен керлікні башы кесіне берекет кесен айды. Аллай, адамны ақылын Аллай бір төбен етерші кесін не қиылығы бар. Ислам даңа шақырған. Не өлікле суда жүз байлан құлы ислам болса, не өлікле күйерік түлелі, не өлікле етлерін итле шаптыру айлан түлелі құшыла сөз үшін. Не да сула атылып, суда черіп, аны ішінде жүз байлан сата өліктің тұрплары қатлары ба, жүр байлан түлелі. Ислам аңа шақырған, тосатты. Пайғамбар алейхиссалату вассалам да аңа шақырады. Бізге де ескерткен заты, дінігізіне әдетлеге бір қоймағыз деп аны айтады. Мен атам анам мұсылман етті, мен данба, мұсылман мен не болған білмейм бе деген. А мұсылманшылар не қайыр бады. Намазды кетесе деген затта, ата бабаға намазды тейілден үштеміз бізді деген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам анызынан келіп айтады. Талай болған сатта дейді, дин Аллай бір қарусыз болды деген. Саллаллаху алейхи ва саллям. Дин Аллай бір артқа кетерікті дейді. Мединада, менің межитімде дейді, адам жүрмегеннен итле айланып қалды деген ішінде. Адам жүрмегеннен межитке дейді,
итлейланыкла деген мешіттің ішінде жамаат. Ник? Потому что бұла салып тұрған тактикалары болып барады. Бізде де көп сөйлешін еді, традиция, традиционный ислам, традиция, исламские традиции, зат, арабизация. Жоқты бір зат арабизацияда, неме? Мусульманская одежда, мусульманские традиции, мусульманский озат, мусульманский ич болады. Тиш қабуыңы қалай сөңелай кейін. Ичіңе мусульман ет, қалған зат бары келе кеткен зат Allah. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтқандай: "Лейса ал-иману бит-таманни ва ла бит-тахалли, валакин ма вақара фил қалб ва саддақаху амал." Ислам дейді, ол иман, ол мен мусульманмын деп, менме деп айтқанда түрлі, неден болырға іздегенде түрлі дейді, алай болқа иман жүрекке кіріп, іште көгістейсі деген. Жүректе кіріп, іште көгістейсі. Немеде ақырында не қалды бізде жасыға? Не? 8 минут? Шейх Раджаб, ұстазым, Аллахтың рахматыңа болсын, Аллай немесі бар еді. Аллаха шақырған деген, ана сүйімі Аллаха шақырғанда жүрегінде ең бек сүйген зат ол еді. Өлі тәбіресем де дейді, мен адамны келтіріс, мен Аллаха шақыршы деп алай дейді. Өлі тәбіресем де дейді, мен етергілігіз қатыма бір өлен келтіріңіз, мен Аллаха шақыршы дейді. Аллай бір сүйген. Sonra алай дейді, дүнияда Аллаха шақырық, адам қалып кетмесе де кесім шақырық ма дейді. Дүнияда дейді, бір адам қалып кетмесе де кесім шақырық ма дейді. Вот biz har birimiz cemaat innetте болуға керекпіз. Бүгін бұл есе тамма бір түрлі болыпты. Адамла ештмейлі, адамла тыңламайлы, адамла мабу этапланы, Пайғамбар алейхиссалам айтқан этапланы өтсек біз, бірінші кесіңді көшкен, арта жуықларыңды көшкен, анан sonra қоншыларың ба, анан sonra көшсең, ол этапланы өткелдейін адамлаға жол açılмай мадар жоқты. Ол этапланы өтмей адамға жол açılырға мадар жоқты. Аңладық мұндайын? Сен кесіңді көшмесең, үйдейіңді көшмесең, қоншытыры көшмесең, sonra dünyanın alına çıkıp söyleşkeninden hayır, bolluk деп айтады. Ол себептен Аллах Тағала затын айтып анайым ашқысы башылығын етсін. Ендігі дәрісте, иншаллах, Пайғамбар алейхиссаламны қабыл етмейлі да, ендігі дәрісте үші Пайғамбар алейхиссаламны қалай қиынап башылғалардың ішінен, аны сөйлешек біз Алла айтса. Сол Пайғамбар алейхиссаламда кесін қалай жүрткенді ол көзіде, анда açıqlay barыбыз. Wa sallallahu ta'ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.